بله تماشاوان هجا هر لسر گوتارا سروک امریکی باراک اوباما درباره وی اکیدا صالح دیمجر روزنامه‌وان جو واشنگتن بمره برای صالح دمات باش دو گوتارا خود بحثا اکید که برای اوباما دبیجا شر لسوریه و جدا بنا وکی لعراق با و دمکی دریج بخا يعني السادما في درنگ بوني بنرينا ودا ودگاره لتشه دبن جلكي زود بنو بلد بنو وامزانن امريكا بخوجي دفان چندروجي بوريدا فريق بو بهالبجارتن نيفدم ين وك سيناتا امريكي جبر ويك هندكي او بروسين كو الجدربه بتر الدربه امريكا هنكي بالدرنجي هاتن خستن وهندكي وقت به لا بالدرنجي هات خستن بتر بتشتكي لهندر دهبو في بالاوان ستاندر سرقاش برديت تشتي الويدري لا هاتن راجرتن بوقت بكرتي هاتن بالدرنجي خستن بله يعني السادة من هجران بيج الناف دولتي نينا سادة من هرمينا كو دبن رجر كو أمريكا قاون بيش دنا بجال السورية وكميناك ولا روسيا هجران بينه. بله أمريكا نكارب أواكي راست وكو بچند سالان بره درباسي عراقي و درباسي سوريا جبر جبو درباسونا سوريا بوي أواي برسره ركفتنا كناف دولتي جبويسته وكاربه بريا وهي بريا وقت به نتوين يجرتي يعني بريا جباتا آسايشا ناف نتوي بالبريارة كواندا درباس سوريا بده جبر أوري كفتنا هانتنا وأمزانين كو بيتر روسيا بنت دبي كده اولا نكار نوي بريارة برسرح دستيني كو درباسي وقت سوريا ببن باش بري صالح الآلية كيدن هجرام لسيرفي كي جراوستن يعني بري زمان بدو قطار خدا بحساب كيدك لهيزك لسر عرده لبراب با عم بيجن بكار دانوستاندنا بيرا بكا لسر ميزا دانوستاندنا بكار رينا اوباما بحثا کی هزی دکه؟ مبستاوی کیه؟ من باش نبیش. از دوباره بکم سروک اوباما بحثاوی کی دکه؟ دبیجه ام تخوازن هزک لیبرال لسر عرده هبا کو ام بکارن هما هنگی لگل بکن و بشیوه کی دیترجی دبیجه يعني بكره لسر ميزا دانوستاندناج او هزا بكره رينا مبستا اوباما بحثا کی هزی دکه؟ اوانا جبردا آلی امریکی جبردا دبیجن کریزه سوری آستنگیا سوری با آوای چکدار چاره سر نابه دبی با آوای کی سیاسی چاره سر به با آوای کی دیپلماسی چاره سر به جبروه که جبو دیپلماسیت پیوستی دیپلماسیت و سیاست هیا یعنی چاره سریا سیاسی دیپلماسی سوری هیا اوانا بین میزا رونشتن گرینگه لين آليكي دل جبو أفانات أفكسن وتندرو وكو جبهة النصرة وكو بشجارين دولة إسلامي أفانا بحسابان ناي تكرين بميزة وبدبيت دانوستاندن ودبلوماسيات إذا جبرفي أم غافن درباسبونا أمريكا بندري سوريا دبينن وبأوايكي تكداري شري وان هيزن تيروريستيكن لهما وكو چاره که سوريا تواهی سوريا پیش رو جدا هلوستا امریکا دوی درباره دا دیاره او دویژن هلوستا امریکا درباره هیزا کردی کو ام بجن لسر عردن ها شر دکه دباگو پال پشتی پی بگه جبو شر کرنا تروره برای جبر مختار دماغو امریکا هلوستا امریکی دا تشتکی ناوی خواه رش و سپینینه امریکا تم دخوازد وقت بین نافچه که ناوند ناونا رش و سپیدا ببینه و به دیپلماسیت خواه و سیاست خواه دروا پیک بینه و بریوه ببه جبر بیارده دما ام ببیون لحریم کردان هزن لسر عرضه که بروانیه کوبانیه و حریم کردان بگشتی بکن ام بینن برانبر او هزن تروریست ین وقت بین وکو داعش و جبهة النصرة و گروپین دن بيجمان اگر امريكا بيخوستن كو هل بجرد نابينا هردوان وآلي كردان بينه هر چندي كو تركيا هاول ده وقت بي باورية امريكا يعني باورية بده امريكا كو اوانا
حسن گریداینه به پارتیا پکیک دا و پارتیا پکیک جی پارتیا که تروریسته لهما د پیوانا وقت ترازی لسر عرده دا ایرو اوانا نچار دیمینن که به هیزی لسر عرده را بدن دستینن و شخوا او هوا بزن جی کن هوا هیزی بیتر به آلیتی نرمره دا بزن که کار به دمین پیش بله دم ما گلک نما دخوازا لیبورین جبارز صالح دیمجر روزنامه‌وان جو واشنگتن تمربو گلک سپاسیا باش دربونه تدکن سپاس بو زانیاری تا گلک سپاس